tangi liwoka o fala velave o sao pelava ole aso malo na mama pe ole lo malo na fuata se ai o ija ele po mai o nei mau mea wa tutu pu mai ai ui ilea o te ono sa i se ia pele tai ole ai matanga ole nei mafutanga na ui ala malama e masani le kerisiano iana tu e fa alea mama na saule tali se ai se aso ai tato no forma tau vai tatalo e pulele atua ile tai mi olona vida ngalo awe ole lofa silile nai lole aroma le tele mea ono oso i fuale fa amasino io tato tagata lilo o ia lea na te tofia o e tolua ina ia faatasia lona fina ngalo ia o malu e male fia fia eu fai mai nisi e le tatau e la ititi lona mafafau ai mana tua e Samuelu ia yese malana fatau au e matutua sa malu ali a e na fa'auina la ya fatalo fatul ne ya fil swafa manu malo Yesu Kiristo malo le sofu manuia malo fo ilangi ma le sine fa poponga lo tanto por kalame le molio le ava ya tanto feilo ia lungo pe ole ea lungo le ala ata le Global Kingdom TV channel bi ia le tua tai le tua o tai ina mailo soifua ya mese fo olo ne yola ero famalanga leo le tua o tanto feilo ai i pu o manua e leo pu o mala tai le tua i lana tai inga mana o lana fa malolonga o lana tausinga o lana fa malosi mai ante o e mau tate fa penao na va yatu yate ia mo tato fa penao na fa tanga pe o ia ina lo tato wola ina ainga ina ungali ina tangata o foinatu lo na ola ile atua ya moli altu fatai le lata studio mo langlango malosi le tato Paul Kalame mai sei foi o le tato alata o le Global Kingdom TV channel ya vi ia le tua tai te talo mai va tai foi ya mul ta il tato Paul Kalame tel tono lo ave mfambianga le upole tua i lau savalinga ma lau folaunga pe yo le auna lava na mal fa moe o le tato Paul Kalame ina ia longo puia li ina ma fa malosi awina ia setangata fa penaona fa longo le upole tua ma fai ia ve foi ne ia vanoe fa penaona moli tua ia lo vaanga i tama uma o Samoa fa penaona fa fonga mai mo mai fo i lunga o pe tfailangi malata i le nei fiafi ta pena tuai tanto uma e fa manatu fa ta waina tama i lo lanto sao i tono ainga ya e fa manuia le aso tama o lo anga tu yai tanto uma ma wa aso tama manuia ma se fia
ia o le sini o nā mea uma, ia o tātou whapenao na maua se sootanga le lei ma lo tātou tamā o le malamalama, o lo fio o ia i le langi, vi ia le atua, ia ta pena i tātou mo le Paul Kalame le nea fiafi mas whaasoa, maua i fo i se oso le lei lau sāwalinga, le a whaia le talo, tātou ifo ma talo tamā whaamanuina lo suafa, o le suafa e sili suafa umalava. E te tau i tuli vae o na tō tuli i ai ma tau e lau whaiva uma, o oe o le ali o li o oe lava o le tupu. Oe o le tua malosi, oe o le sili ese, oe o le tamā o le whaavavau, oe o le ali o le file mu e ilona ua le malo, mātou whaafutai le nei pō, wa e saunia ma vanoa mwhaitoa wa e te tala tama, a wa lava lau a fionga whaawina, te talo wha huu mai le mea whainga ruenga, whetalai oi so se tasi o lo whapenao na ma ua le nei au unanga, whaafeiloa i se manaonga, ngau sia le amol polonga, whaapupula le tawaso whaaleanganga, whaatulai le tangata pipili, whaapena fo'i ona whaolaina se anganga, whaoa le tangata mativa, ngau sia amo si tia venga, ma whaapenao na mawalunga lo viinga, whaamnuia i le nei po, e meisel whaasoa, ono Yesu. Amen. Ia, toe whaatalo whaatul tātou Paul Kalame i wōmpaanga, mai lanto umolo multa ia tātou Paul Kalame i lewa yaso, ma lewa yaso. Ia, vi ia le tua e te iloa e oe le suinga, ma le aonga, ma le lei, o le neneo le upua le tua, ma lon tamau ainga, i lau fōlaunga, ma lau sāwalinga, e te mataituina le ngā yoyo le tua i lana upu pea o tātou whaitau whaalongo mawhai. Haleluia, i ia le tua. Ao tātou whaasoa i le nea fiafi. Maua mai lea i le lua no wha i ngā tupu. Lua no wha i ngā tupu lo na mta upue se furu ma le valu. Lua no wha i ngā tupu lo na mta upue se furu ma le valu. 2 Chronicles chapter 18. Whautalaina i Whaperetania i al tātou whamalosi le nei fiafi. Fathers that compromise, either good or bad. O le tāu o le tātou autu i le nei fiafi. O le autu e whapenao na fito i tonu i le sotanga o le istangata ma le istangata. E ui e eilon tāua pea whaamafa i le nei fo i vai tāu e whaamanatu ai le tāua o tamama lo lātou tūlai mai ai i lo lātou whiwa i to tono ainga, tono nuu, tono e kalesia, ma le tunuu. Ia vi ia le tua o le tāua la o le fosfoi tāu, po le foi tala, tātou te maua mai aine a o onga tāua e tātou te momia o na mataituina, fua iai la tātou savali, i mea e aona tō ese ma mea aona whaupopo, mea aona o tātou whaia ma mea aona o tātou le whaia, mea aona o tātou la whai ma mea aona o tātou tāuwhi mawina, ma wha pena aona whauau na whai. O le upu leo le compromise, e whaasino ai se mea o lo iai ni tangata se to lua e saune malilie se mea. O lo iai lo na fianga i tangata e to lua, po tangata e sili atu ma le to lua. E tāua tele la le manatu lea, po le autu leo o tātou sauni tātou te whaalongolongo iai. Leanga iai lo na i tūle leia iai fo ilo na i tūle lelei. E ui o le telo teimi tātou te whaalongolongo i tangata. E au mai ale i tūle lelei o le compromise. O le manino le fionga le atua, pe a tatu tilo iai. E iai lo na i tūle lei, ai se i au mai se manatu tāua, e aono tātou tāofi mawina ma whātāua ina. E vapea, compromise can look good because it creates unity.
It creates peace. It creates relationships between two parties. But compromise can become a dangerous in areas where it points to truth. E whapenaona le whatawaina e tangata le upumoni. E sacrifice e tangata le upumoni ona wa avelo lanto whataua I le sotanga whal tangata. People will tend to compromise in order to sacrifice truth for the sake of relationship, for the sake of unity, for the sake of peace, for the sake of friendship. Ai whaptei le upole atua, leanga olo iai whatei te inga, olo au mai ele tāu o le meta o le compromise pe atiltilo I le tūlelei. A tatou whaongaina la ia sona I tūlelei, pe au mai al whatei te inga voi lea ia Aperamo, ma Lota. O Lota ua I kedeses fulmal tolu, a olona foi upu e valu, fai mai, ona fai atu leo Aperamo ia Lota, au lava nei femisa I ta ua, po ata ua leo manu, awa o le uso I ta ua, ona whawau leo le whaitaunga pe a maua sau taimi, na abatu e Aperamo ia le avanoa ia Lota e filifili mua yo ia, I le laungatasi o ele o Sotoma po o ele o Kanana. A whai mai leo po le atua, ua filifili Lota e whatulo na whale whasanga atu ia Sotoma na ina il foi upo esfurma le lua. Whai mai le fionga le atua, ua mau Aperamo I le nu o Kanana. Wai vai a o Lota ua mau ia ia ai o le whanua laungatasi. Ma ua wha tuina ailo na whale ie, ua o atu I Sotoma, longo winga e wha tūru whale ie e wha sanga I o I Sotoma. O I ngā le taula I le focus Lota, o le tāua la I le compromise le te whaongaina I lona I tūlelei. Ua au mai e Aperamo se avanoa, e au wainei whaawau le femisa I la ua ma la au na po leo manu. Ina ua tuatu le avanoa ia Lota I ue la titi o ia, ai whaisan filfilinga mautu, I le tu e whapenao na filifili a ngai ma whaawai ia la le tausina o ana la fumanu. Lea la na mauaile le leinga I le vā nofo lea ma le vā ngā lulue. O I la ua, as whatei inga le leila na I le compromise I le tu le lei. Pe a maua le so tanga le leile o tangata e to lua. Ma au whai ngā luenga e ngā lulue e tusa I ma le mea ua whapenao na o lato tautua mga lulue ai. Ai e iei fo elona I tu le lei pe au tato au maia la ia le I le fionga le atua e peona whata waina I le atus. Lua no foi ngā tupu. Le lai au mai se o ngata ua whai mai le fionga le atua. Sa tele le oa male mamalu ia Iosefatu. Ua whetaia I foi la ua ngafa ma apo. Whai mai ua mawai nei tausanga. O nā luifo ai lea o ia apo I Samaria. O na fasia lea e apo mamoe ma povi e tele. E tali ai o ia. Ma le nuu na ia te ia. Ma ua whaoso ia te ia la o ae ramota kiriata. Aleluia. O le taua le ina I o tātou whapenao na mataituina. O Iosefatu leo le tupo sa iuta. Tulai mai o se talavou o le tangata e whapenao na whamoe le atua. Whai mai le fionga le atua I ngā tau po suma le fitu nei tua I fo. I le whai upo e tolu se io I le lima. Whai mai, na iai le ali I a Iosefatu. A wā wai kavali urua iala o lona tamā o Tavita.
longo winga o tangata e tutusa o la loto ma le atua o ala na o tavita na ilo ai tavita e le atua ma fai loa e le atua tavita i le itule na o le ala e o ngatasi ma le loto o tamalo o le o Iosefatu famai na ia le saili atu ia paala a ua saili atu i le atua o lona tama ma ua savali ana polo inga e le pei o mea na whaia i Israelu o na whātou mawina ai le li le malo i lona lima vai le mea na wha e Iosefatu o le mea e taulai ela na vai o le atua o Israelu le atua o Abrahamo, Isako ma Jakopo na ia whapena foi ona saili a te ia ma whata waina i lona loto ai le ngata i lea fai mai na ia tausi fo i le fionga le atua i le tausi ai o Iosefatu i le fionga le atua fai mai lea ona whatu mawina le atua le malo i lona lima e le fai mai na whatu mawina Iosefatu na whatu mawina i le atua ona wausta ia Iosefatu le fionga le atua ma ave fa mua Iosefatu i le la mafutanga so po le la so tanga ma le atua va la lata o le saili va la au o le mafuta o le tapuai o le avato le viinga o le avato le vaatai o le fatau o le atua ma le upu o le atua iana filifilinga fai malana savalinga o i o le tupu o sa iuta le fai mai ona fatu maule le atua tatou te o maila i le mtabusuma le valu fai upumomua fai mai ua telele oa ma le mamalu ua fau popo e le atua i lunga ia Iosefatu whauinga ina whamasino mai le atua whamasino mai le atua Jehovah has judged or Jehovah is my judge in other words au le taua i o lo whapenaona au mai fo e le mtau pues fulma vitu le mena fai e Iosefatu o mea ia na whanawina le atua i le loto Iosefatu o le ale mena fai ngai il foi upo e fitu se yo il foi upo se fulu fai mai o le mtau suma vitu o le tolo tausanga o lana no foinga wa ia a wina atua ia lii wa ia te ia o pene a ila ma o petaia ma Zakaria ma Natanielu ma Mekaio e o atu ia aio yuta ai solo i voala i lalo o ta ua i foi tangata na filifili e le tangata leo Iosefatu e la tote o fai mai il foi upuna iva ua lato wa atu i yuta sa ia te i lato fo i le tusi o tula fono le lii ma ua lato fata milo ia ai uma o yuta ma o atu i le nu wa ai e le meu wa whapena ona toto e le tua i le loto le tamalo lea ua delegate i le ngaruenga ua tuatu le matafa ioi ua tuatu le tiute ia auna ia o tangata ia e la te o atu ma le upo le atua e o atu i tangata sa le masalo o ia na iloa e ia o le awala lea e whapenao na whatulanga i le nu o le atua o sa iuta i le atua fai mai lea ona foi upo sifuru fai mai sa iai le matau i le lii i malo uma o nuu ua vangavangai ia iuta o le mele ua latou le sii mai ai se taua ia Iosefatu wa eva ai le meu whapenao na lidanga iai e le tua le taitainga Iosefatu malona tulai mai ua whapenao na whatulanga tangata o le nuu i le upo le tua ua matatau tangata ua whapenao na iloa e nua tua oi ma maloa tua oi ua leto e visitaua mai aisea ua vaaia le se suinga le lei i le nofo le lei ai o le nuu aisea le angalaua o le upo le tua la se fe au mai mo tatou le taimile nei mea ngā le mo mia e Samoa mo mia toa le tala le lei mo mia tangata e au inatu e o le upo le tua fatala le leia Samoa le anga o le tatou te vai i lunga o penga te vailangi i lunga o TV o a fianga o lo a fia i tupulanga o vevesi mai tutono o universite o
vesi le va o tupulanga I totono nuu o totono o talonga le tatou te vai e ua maliliua I lava tangata wa afia I le ola ma le soifua afia I le vanofo ai o tangata o ainga au le tali mai le antua le sisi tali na ilo le fionga le atua le whalongo tangata I le fionga le atua e ilo ai o le wha le tonu e whapongai mai le loto e le mawhai o na whai e tangata se filifilinga e whai se suinga ilo na olanga le anga e fiu e mata I tangata e fiu e mai tau I lungo le TV ma lungo o penga tawailangi ma le media e le mawail tali sei vanga na le upo le atua le la tatou te whaonga te tawina ia vanoa ia I lunga o penga tawailangi ina ia moli le fionga le atua le anga o le tali le I whawhitauli o le whatulangana lea e mauai le matau I le vano nofo ai o tangata e o ai tangata e mamao atu matangata whaoleina e o le amata tau I latou ma le whapenaona si taua mai le me o lo whapenaona I ai tangata o le atua whai maile o le fionga le atua le ta ua I nai le whai upo e lua ua mawaena I tausanga tau suma le walu o na aduifo ai le o ia apo wai lole me le o tupu ia Iosefatu he was intrigued ua iai le tosina I lona loto e fia whapenaona whesota I atu pe faisela sotanga pe related to ya apo ua fia pe o apo o le winga le na la mela to e fia fa pena iona sota ya tu ya apo au la ena te ilo le ya le o langa wa apo la fa ilunga I o ya Israelu ua ya ile po vi au lo le tu ilunga I o peteli ilalo I peteli il pito ilalo Israelu ia I mare po via ulo le fa tu ilunga o ya tanu o le tua o il pito ilunga e tapua ia tangata to e fa tu puo pa ala e tapua ia o le asaira e tapua ia o le tua o le faitanga o me uma ia o le fa e a apo fai mai e sepela ma la to perfecta e fa se la upe ona ta ua I tono tala le ta upe sfurma le valu o lae tu wai o la talinga ele o tu ua I le atua a o lea wa iai le tangata o le atua e iloa ala o le atua e iloa o le atua o lo whapenao na tau fimawina lo na tulai ilo na malo ma le pule wa umai a teia a o lea wa toe whapenao na manatu e iai se so tanga maapo wa ilol me fia whapenao na fe whauoa I ma le tangata tangata fia whauoa atu il tangata e le ilo le atua wa ilol me tupu il tangata o le atua e fia whauoa ma le tangata e le fia I le atua e le auauna I le atua e le whalongo I le upo le atua e le iaiasa taimi e whapenao na ta ua I ona lau ngutu suafa Iova e aluifo I lalo menga e lengo fa nga mai le upulnga ona aluifo ai le o ia apo e aluifo I lalo oi pe ai fia fesota yatu il tangata ile ilole tua ma tangata ile matau ile tua because that person will influence you ilona olanga ilana tautala o lana savali o lana au unanga o le fatinonga o na faiunga maisi me e whapenao na muli mai ai. E always e alu oe nga ilalo ele alu oe nga ilunga. Nela e sawa ile leile upole tuave mai. E alu watu ia Iosefatu ile so tanga le maapo. Tilo mai apo. Wa alu watu Iosefatu le ale nga yo inga apo na fai. Na sauni a apo e whapenao na tali ya Iosefatu ila na alu watu. Na faila na tapenanga na tali leleia fasimanu tapena tonai tapena la ingatele tapena le oso tapena teutusi tapena meuma e fa penaona fai mafaoso moia ele Italia ini vai na tali leleia
meol tino e fa penaona fa ngai tangata olo o pulea le tino maona tu ina naunga ma me uma e fa penaona ya teia au leo fa penaona fai e pe o se maunu mo Iosefatu lela tatou te vai atui fai mai le fai ungal foi upul nai e lua ma le nuu na ia teia ma ua faoso ia teia ia laoa e Ramota Kiriata ua fai mai foi apo le tupo Israelu ia Iosefatu le tupo Yuta tateo ea mau i Ramota Kiriata ona ia tali atu ai lea ia teia o hau nei e pei o elava o lo nuu e pei o lo nuu tatou te o atu ma oe i le taua va ai ele mele wo ai ua muambua filifili ia Iosefatu ina ua va ai atu ile ya apo male oala ya teia mal tama ainga malo tulai mai ma ngai loi le mele ia apo na lua ngai lunga i Samaria e luato ele Italia mai ni vai na tali le leia na fa pena foi ona tu mai male valaulia a apo ea tateo i Ramota Kiriata tateo i le taua leo te tapena tuai ai sau le tali e Iosefatu tateo o tangata o lo oe o hau alenga o ta ualea o laua io e iai watu ilo na tawau he compromised o ilola melele o ilo e Iosefatu i o laua tu e Iosefatu o i le tūlanga e vulnerable ai o ia e whaingo fie i ona pau e whaingo fie i ona angasala o ia e whaingo fie i ona whaale tonu o ia e whaingo fie i ona whataua soina o ia e whaingo fie i ona whaale tonu o ilo na tula ia maise o lana so tanga i le atua malantaitainga o le nu o sayuta au leala leanga ua fia pei o apo ua fia whapena ona whewhau o ai ma le tangata e le tapua i le tua soifua. Wai lol me whanau mai e le tangata e whewhau o ai ma le tangata e le tapua i le tua soifua. O le ai ua i le taua vo i lea e le te tauana e tauai. You will end up in a battle that is not your battle. But because you have said yes, you have compromised yourself, you have placed yourself in a position. Ele mawhaiena e tō solomuri. Aisea, leanga, le lopo, lewa, tatia, leo so yo taftafa o whaingtaenga whea tu le ai. Leanga ngaua watu lau teu tusi. Leanga ngaua watu ia suafa. Leanga ngaua watu position ya teoe. Leanga ngaua watu pule ya teoe. Ona e le filifili le ma le tonu i le atua. Ai wafua lau filifili ngai le mele wa vaia ma le mele wa ilu mamea ya teoe. O mai lau sa balinga. O mai le lua whainga wo ma le tangata na te lua whawo. O e filifili se whainga wo e whamalo sia ai o i le atua. Po we whatulanga lo tangata i se whainga wo e te sauni e te pau ai. Ma e sauni e te lua whawsanga i ma se taua e le o se taua moe. O le taua le o le taua apo. E le se taua mo Iosefatu. E wa lai ona la vea Iosefatu i le snea lea po le mai lea lea. Lea ngai alu ai fua. Lea ngai savali ai fua. Lea ngai ioe ai fua. Lea ngai tilo ai fua ya apo. Anga sao ala na va ai lea tua. A lea te ofo i le lava o le oa ma le mamalu lea ua tua i lea tua. Ia te ia. Ai fai mai fai upa sfurma le lua foi. Yo le tau upa sfurma le fai tufa mai. Ua tupu tele ai lava le mamalu o Iosefatu. Ma ua faia e ia iuta o olo ma ai e tua i oloa. Vai. He had a blessing from God that was progressive.
la ngai le tua ele o ngai ese male tua o la ngai ilunga ma ngai ile tua le nga o le tua le fa ponga mai ile manuia malu male o le wa ya teia. But once he step aside and position himself with Ahab, kupuai lo le malfa le kong, kupuai lo la ia le mal taua le te tau ona tau waioia le ala na fa pena ona fai mai ai lo male upu e alo Iosefato tangata na te lo le tua ai awane ya velo wi lo le tua e te fa pena yo ne tu le tua i lungo le lenga male upu moni le tua e tofo ai oi le ai o le lo o ta maua mai le tua must govern ourselves. E tātou te matatau ai le atua, i le iloa nā mai le atua, e tātou te wha moe ai le atua, i le iloa nā mai le atua, tātou te whiri poto ai, i le iloa nā mai le atua, tātou te whai ai maringa tete, ma le whau tauta, ono le iloa nā mai le atua, e le iau maia le iloa e le atua, mai le atua, ma le upua le atua, e te whai ai se whiringa, e whape naona, whete e na iai le upua le atua, ma le wala aua le atua. Hallelujah. Le fai mai Iosefato foi upo fam tau sumalvan. O fai atu foi Iosefato ile tupo Israel. Se esa ili le asonei se afionga mai le tua. Ona fa poto mai ai leo ele tupo Israelu le au perfecta. E toa fase la o tangata ma ua fai atu ya te ilatou. Pe matou te o ea ira mota kiliata e tau waile taua. Pe aua ona latou fai mai lea maliwa eia awa e tu ina mai ai e le atua i le ao le tupu ona fai atu lea o Iosefato e leo i nei ea mase perfecta le alii ina ia tatou fasili atu ia te ia wa ai le mele o tupu e luako le mana onga o Iosefato e tali mai apo ale e ia o perfecta e faselau au perfecta paala na o mai ma au mai feau ai fa nga il sua fa le tua o il vai te tenga le ita to te milne o il tangata Kerisiano o il tangata faolaina o il tangata o le tua le nga to tele tangata la to te au mai fe au fa nga il sua fa le tua ai le o se fe au mai le tua mo mai ele o fa le nga ina me alofa ai sa ili fe au pe mai le tua pe le ai aisia le nga le ai le la fua e tofo al fe au o le upu le tua ele mafai ona fe susu ya il tangata le upu le ele mafai ona lo le upu le ai manato le tangata malangona le tangata e lo ita ua i le upu le tua ma le tono le vionga le tua au le na to te fa nga ina le suafa o le tua e mo mori mai fe au le tonu au le lai lo le e fa longo tu Iosefato la va fenta po ia pa ala e fa ngar sua fa o le tua ai fai mai o e tau e mautino le manu malo mai Iosefato se ele o iai e se profeta le tua i to tonu o Samaria ma Israel se ia mai ar ve ma ngai le manatu malangona fai mai leo le upo le tua il fai upo na fitu ona fai mai leo le tupo Israelu ya Iosefato wa toe le tangata o me kaio le atali i leo i mila tatou te fasilia tuai le li au te ino ya teia awana te le vavalo mai ya te au i mele le a o mele anga e le au noa ona fai atu leo Iosefato aua le feta lai fa pe mai tupu wa vai el tangata o apo la na te lo le ale ye me kayo au le tau mia me kayo tua yo o le fa no fo me kayo I fa fo tu me lo ye lo to al tupu e le fi fa longa isa la fa mai ino ya ile nga na tele o mai as fa we vi fi wa lo fe au mai le tua e le ye el tangata e o we sa ino tangata
Ele lei mo tangata e ola il tino, ele lei mo tangata e solia le upole atua, ele lei mo tangata e le matau ile atua, menga ele ina ino tangata e vatua le upole atua, le anga ole mana ole il tangata e ola il tino ma faila vaia lo na loto, e mana o au mail fe au, e fa fia ile ona telinga. Ai le au mai sao le vina lo le atua, au le la, o lo ia perfecta le atua i. Hallelujah. Lela ta ua ia tatou. Ona whapupula ia lea. Wala au lea wauna lea tua leo me kaio. Whai upe walu. Ia whaavave mai ia me kaio lea tali o imila. O le tupo Israelu ma Yosefatu. Le tupo yuta wala te tasi. Lona no whali isa o ofu fo i la ua i o la ua ofu rii. Ma wala no foi le me ava noi vai toa o Samaria o lo va valo foi profeta uma yo la waluma vai e alu le amingo meka yo le a sa wan fe au profeta ya pala vai mai lo le fionga le tua ile pe a me mai la lo il foi upule e sfurma lua o le na alu il fe au e amiatu ya me kayo wa fayatu ya te wa fa pe atu fa uta mai ea i upu ale au perfecta il tupu o tasi wa le lei o le nei se fa pe fo i la upu ia pei o sola tou ia e fayatu se upu lei on vai mai le o me kayo o lo soi fu le li o le mea e feta lai mai ai lo watua o le mea le o te fayatu ai a yese o nga tatou te tau fia i le amatanga lea. O le tautala o me kaio. Fai mai. E nao le whiaua o mai e le atua o te avatua pe a whapea tau te fia whaalongo o mai le atua. O le lui mal whamanatu mo tanto. E te mo mia se me kaio i lo wolanga. E te mo mia se whauo ma se tangata e na te umaia le fionga le atua o le upumoni. E poupou wa ilo wolanga. E fautua ilo wolanga. E whapenaona whamalosia ilo tangata. E whapenaona o ilo tangata. E ti mai ilo wolanga malau savalinga. E te mo mia se me kaio. E te mo mia se skangata. E te whapenaona whalongo e au maia le upumoni ante oe. Hallelujah. Lele vai mai le upole atua. Ua sau foi o ia i le tupu sumalfa. On vai atu leo le tupu ia te ia me kaio. Ma tau te o atu e ra mota kiliata i le taua pe aua. On vai mai leo ia i nā maliwa e ia o tau mai manuia. E tu ina mai foi i la tau yo o tau lima. On vai atu leo le tupu ia te ia. Pe foi va fia e ono o matua vai atu ia te oe. Ia tau tō mai. Aua nei e whai mai ia tau se mea e tasi tau lava o le upumoni i le suafa o le li. Rongo winga le ilo lea apo e le o le whiau la. Lea la sau lo ma le whiau moni. Whai upo e sfurma le ono, ma le whai upo e suma le maru whamai. Ona whai mai le o ia. Na o wilo atu ia Israel uma wa whaata pe peina i maunga. E peo ma moe wa le aiso la tau leo leo. Ona feta lai mai leo le li o i la tauna ua le aiso la tau wali ia la tau teitasi ma toe fo yatu ilo na fale ma le file mu ua toe fai mai ma me kaio o le nei i nā whafonga mai ia i le fionga le li na uilo atu i le li o lo te tie ilo na no fali i sa tutu foi au uma ale langi i lona i tū tau matau ma lona i tū tau ngavale su maleiva ua feta la ia tu foile li po ai ea na te faole ole ia apo le tupo Israelu ina ia alua e oia moti ra mota kiriata ona fai mai le ole tasi e vapea ai fai mai le isi e vapea ona aluane ai le ole tasi nganga luas fulu matu mai luma ole li ua fai mai o te faole ole ia te ia. Wa feta la yatu le li ia te ia. Ini a ea. O na fai mai lea o ia.
o te aluatu ma o fai ma nganga pepelo i ngutu o ana perfecta uma o na feta la yatu leo le li e te fa ole ya te ia e te malo ai foi i nā luia ma e fa pe na o na fai vai e mele utupu o fai loa te me kaio e foi e malepe e taape e fato i lalo Israelu le osfainga leo le anga i e te tai e te ina e apo ma Iosefatu o le a fasia le leo mamoe ai fata pe peina le lafu mamoe au leta ua i foi na va ai me kaio le nganga walu watu i luma o le atua e sa ili so na vanoa o le nganga e fa ole o le nganga e fa penaona ia ile me ta o le pepelo la me le utupu walu ile atua e sa ili so na vanoa e sa we fa penaona fa ole ia apo mai ole a manu maloina le me sa we fa ia apo ole a fa toila loina ia apo Wai lo le fili le tātou te tau ia soma. O lo sa ili avanoa i le atua, ina ia whapenao na maua sa whatangana e o mai e whapenao na o sa whai tangata. E le o taoso le leilo la tawola. Tangata e whataua soina. A o tangata foi e la tau te iloa le upo le atua, a e la tau te le o whatawaina. O le a whataua soina whatase a i me lea. Le anga o le meana na tupu ia Iosefatu i. Ma naia le langona o Iosefatu e wala au tangata o le atua. Le alawa au mai e tangata o le atua, le fe au mai le atua. Ai fai mai, e le ili liu a Iosefatu i mato e fo i sa yuta. Na fa au pea ona aluloa Iosefatu ma apo i le taua lea. Alaua i loa le mea mai le atua. Au le nganga le feruai. Le nganga o le pepelo. Mena le iona tumu pepelo i tangata e whapena ona pelo ngia ina e le nganga wha ole lea. O lo whapena ona whatanga e le atua. Aisea, taipeia ona whatanga e le atua satani. Le ngai le yo i le teimi e lafo tuina i le toe le ngata. E le yo i le teimi. O lo te tala pē le atua. Aisha, le anga o lesi le fia le atua, wa umana ave le upo le atua il tangata e lo ai le atua ma le ala o le atua, ma le me tawana iai ma le me le tauna vai. Ai afa pea e te tala pea o talinga i le si uleo le anganga pepelo lea, o le afa tawasoina pea oe, le afa maaina pea oe, o le afa polonga pea oe, o le afa penaona anga i le me te whanoa i te leiloa. Ale wo man fetala ile tua ya mekaio. Mekaio au falongolongo apo ma Iosefatu ma utau o Israelu. Lele taua ye tatou. Ono tatou tiltilo i le tulanga le wa yai i le tala wa umai le tua. Ile viafile ne i fasino i le tulai ma yo apo ma le tulai ma yo Iosefatu. O tamale wadi ia. Tamawa mai lau savalinga i le ne viafi. Le lopo wa levan fetala i le atua ia te oe salamoia walava le na. Fama walalo. Aluifo ia ilalo. La foa ia wala. Filifili ala o le atua. Talia Yesu e fai mali mfaola. Tautino au angasala. Whapenao na e tua vanoi le upo le atua na wailoa. Ai fai mai le atua. A whapete iloa pea le upumoni. Ai anga i pea i le ala i te virifili e te anga i ai. O na e sauni le te vaia le taunuunga wau mai le upo le atua. E uvale le tangata. E le i ulelei. Eisea, le anga o lela fai ma le iloa e a apo. Fai ma le iloa i Iosefatu. Le taua leo le afa penao na nga i tau au leo wa fetala ile atua. Bye. E sa ili avanoa le atua. Au le vo e sa ili avangole nga lenga. Le nga ilua malo ie tau fai fau ile teimi le nei matiai.
o le malo le malamalama ma le malo le pouliuli o lea e saili mai uma e saili se avanoa e mautua ia te oe e fia mautu le tua ia te oe au le foi saili le tia apolo mana e fia mautu i lo wolanga au le unga e tilo iai o nai lo ile se senga il tama e alofa le tama o le malamalama ma le tama le alofa lea e vai ngol tama o pepelo Satani, father of lies. Ma o ia o ngoi. Wa lo ngoi e le taua ia te o el te me o sofa e lo vale. E te alua tu fao ma ave ese me patino ia te o ala te moi. E te le lo ala nai lo vale. E lo wa ia me o to e sea. O nei loa lea, ma fua nei ei ngoi, o lengo foi al vale. Mana o e, la vea i lo tangata, ma lo vale, e me te le li liwa il tama, lo vale o tama o malama. O le tua soi fua. Fai mai, e fa mawalalo, ma fa i loa ua ngasala ia teia, e fa maoni le tua e nate fa ma ngalo uma ia ua ngasala. O te whalongo foi tala tangata. Whalongo i le upua le tua. O le whawau peta tau. Whai mai le whionga le tua. Pea se el tatou whai tau foi upua lua sumal fitu whamai. O whai mai le o me kaio. A whai lava e te toe maliu mai. Male manuia. Wa le tautala i le whionga mai le li. Ua whai ane foi o ia. I nā whaalongolongo mai ia o tau i le nu uma. O na wae le o le tupu o Israelu mai o se fatu. Le tupu o Yuta i Ramota Kiriata. O a whai atu le tupu o Israelu ia i o se fatu. O te ofu ese au. Maalu i le taua. A ia e ofu oe i lou lava ofu. O na ofu le o le tupu o Israelu i ofu ese. O na lato wō lea i le taua. Pai pe le o tangata na te wha wō ia i le o ta ua le me moni ia te oe. Ana ua ta ua le me se se ia te oe. E le o iloe o se fatu le me lea e whawhau e apo i. O le o te o ia. O ia le ua sacrifice mo apo. Ua whao ngai o se fatu, e ofu pealo na ofu tautupu, ia vai mai le fili, o le tupu leo Israelu, o le afasiotia o ia i le aso lea, o na whapea ila ia lea, o a apol na ua lato fasiotia. Na whawhau e apo, leo te i o se fatu, e le malama i o se fatu. Menga ana whape nofo pea i oi sayuta, au le sawi i Samalia i le meolo iai a apo se whanue le tu ualo na ola i lunga le lenga e whaima sacrifice o le a whaima taulanga e la vea i apo a le ua whaoso e apo nau sta ia i os fatu ok le la ofu pelo ofu tautupu e whailo ofu esele na e le iloa sa uni ta o le taua. Wai lo le upo le tua il tangata e ofu le ofu ese, le i ulelei. Le ngai le i ulelei le apo lea i lona ofu ese lea. Tangata fau leanga. Pai pelo tangata nai te whawo ye le matau i le tua, le alofa i le tua, e le tausi le upo le tua, e le savali ala o le tua, e na te whaua mea le petia ilo wola, e la matia ilo wainga, e la fale tonu ai lo valawina, fale tonu ai lo waunanga, fale tonu ai lo pisinisi, fale tonu ai lo savalinga. E tele loa, lo whaonga oe, e tu lei la lo pau, ai fa penao na la vea ia teia. Ngol me tonu alna le wafai ya apo, ia Iosefatu il tala lea. Na ia i lea so na whapena io na whai e saulo le me lea. Na ia ofu le ofu ese. Ma alu atu i le taula itu. Se to e maua mai se fe au mo ia
po le ale i unga le taua le ta pena tua i taua i Mafilistia. E whai mai le upo le tua. Na whai loa mai ia te ia e le i ulelei le taua o le a wha pena o na whasanga i mai ai le aso e so ai. Le a maliwo ia, maliwo tua i mauna tari. Le aso e tas taunu unga lei o le tangata e ofu i le ofu ese ma fuaisa o le fivala au i le atua la ilo e saulo le atua la soifua la ilo e saulo le fionga le atua e le liliua i le upu le atua la ia au na le atua la ia i le fale o le atua au le amana ia le atua fai ma le iloa le almena i u ia i le ofu ese i u le pule le ola ina vai atua na ai mai Filistia o Solomuli o fai ina le autau Israelu o fao le atola au le atua na i vale mai u le tangata e ofuese au te ofu le ofuese le taua le tatou te tau ai o le taua le fale nganga e manga o mier sa o le ofu te ofu ai le efe mai ei paulo i le tuso e fesom tau peonu ofu tatou i le ofu tau atotoa e mwhai ono tatou tinei au whana al ti Apollo. Ma o tatou whato i lalo al fili lea. Ne angol fili e le mwhai ona whato i lalo ina. I ofu ese. E mga o mia le ofu tau atotoa mai le atua. E tau wai ina ia mautulo tangata i le tūlanga ua whatula i ei oe le atua. Hallelujah. Le ofu nai te ofu i le afiafilne. Le lopo se ofu ese. E leo le ofu tau o le tangata tau a le atua. Hallelujah. Le foi e tala noa le upo le atua. Na ia se auso e tolua o le whanau a Arona. E lo le ofu ese la. E nao mai ma le afi ese. E whao ngā e wha mu ai taulanga. Whatoa man whailwhalu ta whail teimi o Mose. Va aia le mamalu o le antua, va aia le paia o le antua o lo whapenao nei le fale o le antua. Maua le tala whaitau na le tiko e sifulu. Na o lo ta ua wala au maia le afi ese. Longa winga o le afi na whawhaua mata pena e la ua. E leo le afi na au maia le antua e tauna preserve e la ua. Mo le isi voi taulanga. Hallelujah. E te le mawhaiona e tapua i le antua i le afi ese. Se va nga le afia u mai le tua le nganga e tapua i le tangata i le tua male fa maoni o le nganga male fa maoni spirit and truth le nganga le e fa muina le taulanga e fa ton folau le upumoni le tua le ngol tapua inga le e alu e ave le tua tapua inga e fai vato tua o tapua inga e fai e amata ile le lenga o tapua inga le e fai le lofa ile tua o tapua inga le fai ua yai lau sotanga ma le tua o le te aluatu e te ilolo so i fua le tua ma sauni le tua e taui mai al te oe hallelujah ai mai ala se afiese ele mula taulanga e tama e te lavea i lava le angol meana na tupu ya na tapu ma viu o atali o Arona sawa le afi mai tono le malu o le tua fata ma ia i la ua i le aso lava lea fai mai le tua ya Arona malona ua inga awa lava ne iaise se o tau e tangi mo i la ua ia awa nei maua se loi mata le angol tangata e na te tangi mo i la ua lea o le tangata na o le afia i le mea ntupu i le aso lea na umaia le tua le matau le i loto i la tauia i le nonofoa i le paia o le tua. Whenever we want to prolong in the presence of God, we need the right fire to burn our offering to the Lord. Ina yatali le tua mafamanuia le tua. Au lefa i mai le upo le tua. Wa umail tutunga apo ofu le fuese. Wa mai. Wa fayatu tupo suria ila talio o kariota sa ya teia o ya fape atu awane ito tau mase tangatanu
po seli tau lava o le tupu o Israel wa vai o le focus o le tau lea e mai tupu ka kia disi au vaenga ta tu ua i lalo le tupu lea la fai mai sumal tonu wa lo atu e li e pule i kariota ya Iosefatu ona lato fa peane le o le tupu o Israel lena ona lato si o ai lea ya te ia e tau a ua alanga Iosefatu ona fesoasoani mai ai lea o le alii ia te ia ona fa'aliliu e seina lea o i latou e le atua ia te ia. Haleluia. Ua iloe ali e pule i kariota e leo le tupu o Israelu lea ona latou toe fo'i atu lea ua le toe tuliloa ia te ia. Nan me le ua tupu. Na whatanga e le atua se i aluloa Iosefatu e fai pelo na loto. Fai ma le iloa le upo le atua na avatu ya mekaio ya te ia. In fact, aile i mulimuli a vatua e mekaio. Wa leva na ia iloa le upo le atua ao nofo tapua i mau au na matula i o le tupu o sayuta na ia va aia le ao le atua. Aina wale usta ia le upo le atua na toe au mai le profeta le atua le angol mele o i kongu wale fa le tonu e listo tele o lau kerisiano la tau te iloa le upo le atua aya la tau le amana ia le upu na le atua tustusia le atua ona race le atua le profeta taipei o mekaio e sa we au mai fe au mo le taimi mo ia e avoid ai lona tangata i le anga i le taua i le patino ia te ia ai a lea mana ia ai e le tangata lea si ufofonga o le atua e la vea ina o ia fai maile o le atua fai karia la o e saupea la e anu ai e ilo le lei e te lei u le lei lea la le mea lea la ua va ai a Iosefatu le mea le va ai atu Iosefatu o mea masei mea le anga i mai o ia le ua anga i mai le auta wa ilo le lei ona ia o le apa ui le aso lea lea le mena tupu ia Iosefatu na toe li liu lo lea i le atua maalanga i le atua na whaaleo i le atua lo na mana onga so soani mai la vea i mai a te au fai mai ona tali i leo le atua usoi le vea filne le lopo wa e lo le upo le atua wa telefoi se au na vatu e perfecta i a te oi ai te le whaalongo mai utangi aina ai te la aloa fai pelo loto o le ai u le mea na nga i a Iosefatu o le fisili pe o le ai vala au i le tua pe o le ai no fai o le no fai le ana i u ia apo i le aso lea al tangata i li liu i le tua wai lolo na fa le tonu wai lolo na se le na fai Iosefatu le fai unga i le aso lea haleluia fai sau fili nga tonu le fai mai le fionga le tua na la vea ine le tua matatai e se lau tau le la fai ui tatou le la umal fai mai ua so na fana i le tasi tangata lana ua la vea i le tupo Israel o apo lea i le so le of tau o mea ona fai atu le o ia i le teitai o lona kariota i nā liua ne ia o lo lima ina ia e ave ia te au i tua o au a wawa o manua ua whaate tele le taua i le aso wa iai pia foi le tupu o Israelu i lona kariota e whaafea ngai masuria wo i le afiafi o na oti lea o ia i le tuaso e ngoto ai le la aisea lua tama lua teitai lua tangata na o la whaalongo i le upu mai le atua o le tasi na li liu i le atua masala mo ma la whai o nala na la vea e le atua i le aso lea au le tasi tama na ia whai pealo na loto ma ia ofu i le ofu e se wha pea o le a aluloa o le a iu le lei le aso le na ai whai mai na so na whana le ua le tasi vita vita ta tai mai le atua sau ma wha pe nao na tai ai apo le an mena tupu ina tau nuu le upo le atua na whetalai ai na ave ya Elia o le mea na masaa i le toto na pota le ana e whaoa lana tona vine
lana whaatoanga. Na e toetoa i e uli le toto na pota. Fai mai le upo e lia ia apo. E toetoa i fo i e uli lo toto. Na ala le mele utupu o taunu. Pe ona umai le mua le tupu mta upo e lusu maltas. Foi upo e sful maleiva. Upo na perfecta o e lia. A o lea lau o taunu i le taimi lea. Wa whape nao na taunu lava le upo lea. Toaisa. Lea ngai le isalamo wa te lele i lo le tua. E le isa filinga e faise swinga. Na toe foi o se fatu i sayuta. Foi malfau no noa. Ai wa foi ma se le sona le lei. Aua ne i toe whape naona tu ulon tangata i le taua e le te tau o na tauai e le o se taua moia. Fai lau filinga tonu i le via filinei. O lo te tala pea ao le tua mo oe. Sauni le tua fa mangalo la wang sala. Po le al te le o le al tunga, le al matanga. E le o le tali o lo ta viofi, o le tali o lo fa iloa i le tua. O na tali mai le o le tua fa feiloa i lo mnaonga. O le a foi se mnaonga i ante o i le via filinei. Na ue fa longo o lo i le tua le tali. Li liu ma vala au i ante ia on fa feiloa i le tua. Tuli le tua u fili. E umai e le tua lo na file mu i ante oe. Ave ma oe le upo le tua. Ave ma oe le tala le leia ke riso i le fia file nei. Le anga fa pena umale men tupu ya Pilato. Na ia i loa le me moni e le o le tua i fuaina Yesu i le aso lea. Le isa na angsala. E ona na ave lana vaai i le malana fa longo i le fa fia i tangata. Ma ave lana fa mua i lona tūlanga. O i o kovana. A le fidifili e fai ua tonu. O Yesu e le aisa na sala. E te tau ana whasaoloto. A o lela, fua lau filifilinga. I le upu le atua. Ma le taitainga le nganga pa i o le atua e leo le whawhia i tangata. Po lo tūlanga ua whatula i ai oi. O nanga le leile am whaamanuia le atua i ate oi. Tamawa tai mola upu le nei po. Whaamanuia i o tangata ua whaia filifilinga. Talia oe whai mali im whaola. Le anga o le loto e whape nao na tali tonu ai e o mai ai le ame o tonu mai ate oi. Ao le ngutu e tautino ai e o mai ai le ola mai ate oi. Talo whaamanuia i a Samoa. Tamati nao talavou se o lava i se o pitoiti. Whapenao na whawheiloa i se manaonga. Anga le lei o tangata. Whamanuia Israelu whaola mai ailo file mu ya Jerusalema. Whamanuia tino keriso. Ai maisio le nea fiafiono Yesu. Fo iliwi inga ile. Tua whamanuia whainga malolonga o lo toi malealo toi tae ao. Ili whata waina o le aso tama. Tatu toi wheiloa ili vespo. Le lofa mleanga leo le tua. Fa soifua ia ma ia manuia. E o tupu matangi i uoka. O wha la vela le ua sao pe lava.